Evo me kaže Herzada iz jedne noći i 101 noć, pardon, i 1001, ne mogu se še, dobro, što ima veze, kod nas kako bi. Mogu komotno ovako ove turske serije, guš, guš, prš, prš i tako to. I tema, Bogu hvala, čovjek ima da prozabre. Ja sam prozabra jedno dvije interesantne teme. Prva je, prije nekoliko dana je bitno obilježili su dan mladija, navodno mladija. A ovdje kod nas, Bogo mi, danas su mladizi i starizi. Dokle ni obrnuto, starizi su mladizi. Jer starizi odlučuju o sudbini mladija, a mladizi još ako su talentovani i tako to, lipši magarče do zelene trave. Tako da i to isto se dešava ta rabota. Jer ovo je jedini način kako se gledamo i što. Pošto više se družimo online, no što se družimo offline. I onda zato smo pasali u out liniju, sve koliko linija do linije ljudi, normalno. I kao što se vidi ovdje iza mene jedno divno zdanje, fino je, ima puno zelenila sam, kao što bi rekao Miroslav Ilić. Ja sam rođen u cveću livada. E pa ovako bi odilo za ove nove generacije što u Podgoricu stasaju, pošto sam trenutno tamo, jer sam kao Nutribulet 3 u 1, za njih ide ja sam rođen u cvijeću betona i tako dalje. I tako mladizi su talentovani ljudi, prosto su oduševljeni uđen kako se dešava i što i kako. Još posebno na 60 stepeni pa ako kad im se zamataš i tako to. A druga tema ti interesantna jako, turistička sezona u punanom jeku, više stranaca no lani, više turista no lani i tako dalje. I dobili smo je čokoladne, tako da možemo fino da otvorimo Nutella turizam. Eto tako. Pa vidjet ćemo što će biti kako i što. Jer su punane plaže, napunjeno je, krcato, evo Bogu hvala još ima djeca da idu ovako na bicikla. Za divno čudo nisu na trotinete i tako električni ovo. No, malo noge neka razmrdaju, što ne mora, malo noge razmrda. I reko ti kao što se reka, novu ćemo dobiti vrstu turizma, a to je Nutella turizam. Jer kako je krenulo, naš će tizi čokolad da ne preplavi. Tako da sve u svemu začince i prosto smo zadovoljni kako je punano sezona, što bi rekli fulirano je, bez majke, nema se gdje ležaljke da se ostave i onda, jer mjesto naši riječi čunućeš halo kulitali puli ili tako nešto u tom smislu. I ove naše zadovoljni će biti u svojima škurijama, jer one vole te škure i tako te čokoladne. Tako da narode ko pretekne neka zbori i završajem još jednom starom crnogorskom našom. Prođoh proz goru, prođoh proz goru, ne znam proz koju, ne znam proz koju. Sretoh djevojku, sretoh djevojku, ne znam čija je, ne znam čija je. Stah joj na nogu, stah joj na nogu, ne znam na koju, ne znam na koju. Stade jevrijska, stade jevrijska, ne znam zbog čega, ne znam zbog čega. Eto tako narode, pa kao što sam rekao, prosto smo prezadovoljni u svakom elementu, sve u svemu začince. No, ko pretekne neka zbori.
Tako da moj je savjet, pomalo više se družimo offline no što se družimo online. Jer pojedinima služi ovo samo da špiju na buk, da vidi gdje je ko, što je ko, kako je s kim i tako da. Eto.